Makinight. Yes, I Emonyo. Oh. Mongwa naro kuruku Steven Onyoni. Steven Onyoni. No maete. Yeah. No maete. Na nyakomora. Mongwa no rio manya testime yegerime. Yes. Eto kuma boring aki, Steven ngaki Steven yari maiga. Steve Orio Kenya Power. Hey. Wapi nduru Goja. Na nyakomanyanga no Onyoni yakorokwa. Yeah, yamaite Steve Kenya Power. Na onesi mimi na homo 70 Steve Kenya Power. Akuruku Steven Onyoni. Wapi nduru ya mheshimiwa Steve Onyoni Kenya Power. Weka kitu. Wapi nduru. Omanyete abanda mwamu bonsi ipi ona inche na Steve karatika bentango borabu bwo sina ne torrekane kabisa inche boro na Steve ne Emonyo ngomo mwamu mono ni babere Steve to kwani korange yes to kwani korange amashabiki yako Kwasakwasa mbogoni byamore Samora tankoro ko Steven oyo bonyoni nde indo mosani okwasa tintare tibosa na tara na 2000 ntaita kwa Kwasakwasa through M-Pesa. Asante. Thank you very much. Wanatupatia 2000 shillings. Thank you very much. Bienvenue sana. Thank you. God bless you. Bono, totara angeli muwaziri. Yes. Muwaziri chate. Yes. Chate teri goja sai. Totara morangeli. Chate ago chariri miki ba chire. Totara morangeli na teba. Oh. Totara morangeli. Kusina wana teba igo. Kusina njira na kora arabo senko bosirore. Nare. Inare gosira. Enate totara angeli waziri. Yes. Acha tokwani. Okay. Tuare kora angeli director. Director ya. TV. Oja. Yes, korua ketembe TV tokwani. Abatika to babwatira ni bali babere. Chi director chira ni bere. Yes. Yes. Ladies and gentlemen. Ndagete korangeri chi director ibere chire ga abona iga. Litanga ni omo director oyo. Omo director omo do mone sana. Omo do lo mone. Tigacha atokwani. Atokwani tu. Atokwani. Yes, atokwani. Tigatokwani. Yes. No director tigatokwani. Tigatokwani. Wano. Titoa director mwa Mugusi television. Era atokwani. Umaiteri ya acha musaiga ko sidi. Musaiga. Na ibona aenda kwanza Deno ngayibona kwanda ko cha. Chibono ruchibe yasabia. Njoto kwani Nero ko aresikaria. Aresiko. Ngibona mo director anya kwebacha bacha ko chisiko. Kevin Ombori. Njoto kwani monene. Njoto kwani Kevin Ombori wa Getembe television. Ngoragerare. Ngoragerare koreka. Oh. Okay. Okay. It's okay. Tigara alikende. Thank you so much. Kevin Ombori ngochichare. Na bono abasani mbare nyumba. Ndizi TV. Ndizi TV no bara. Ndizi TV. Yes. Makumba ngayachi. Ayo makumba bona enda gochia. Osoro ngayachi. Ayo bana bono. Makumba na ero mutambe ga 20 pionzi pi. Yani ara tambe baga igoraria. Makumba na ero mutambe. Yani aitani gora. Omomuro no mutambe. Yes. Egekoro totali gosiba. Agosiberu. Agosiberu. Tago ikansari. Tago jamo siberu. Wapi makofi na nduri ya Ndizi TV? Makumba. No mutambe. No mutambe. Mbuyamano sana. Koroto ya sanso kire. Koroteke. Kara rangi koroteke. Yesu no muya. Mbuya. Abana ba mito Mbuyamore. Amasi no tariko sanso kabuya. Sababu ni numanyete numweka. Oyo Makumba Ndizi TV. Anyetura Ndizi TV. Anyetura subscribe Ndizi TV. Subscribe Ndizi TV. Oyo no monto Mong'ina montora kwana kusingimeta gerere. Aba gosibo nsipika makuma ukwana kabategerere. Mbako nyara gopinga. Ayeningo. Mbuyamano. Ngota baiga. Kwasa no musani one. Nane kwasogera na break COVID-19 regulations. Not a public place like this time of the night. Kwasa. Emi ndonabira anke. Timbo atiweza nyinge. Lakini tinga ngati kuchanda.
kongwe chanda ni matanga tikeli mama to mengen chandere igoro yane ekiara nebe chandere te timbu atiba zantambe indigo tora chiribubere tiam mata chiki zato iberen koraru tima jine gandaru cyose nimbu atenke igontiri nyinge lakini nimbu atibeza rende chikoro kuchibeza kwaza ile ngai kwazale kwasa ngai kwenda gojo sokoro ngayole kwaza sokoro nayo matoko gara nagoka sokoro okotera kolinganje ngokorogu patepa kuwake kolinganje te okotera kolinganje te kwa kaigo nabone kino jiribu komini mbati ibazanke ko tindi mutaka obe yesu tokonye nakera kotera koli oyo makumba nimbo atakiri bubere na arure kiri bubere asenga njogo support kwasa abana ba minto especially abantu ba Kisi County ga kikomoranje omweshimiwa Simbarati tikana nengirorere omweshimiwa Simbarati tikankwana limonande omweshimiwa Simbarati lengereri sana tarisiasa tole tusapoti biegwa oyo makuma ndize TV yeso no muya mono 2000 shillings mpesa. Thank you so much rango ngayogo chibekabu akera makumba chingo bichingia. Thank you Omomuroyo otabire komentari chibesa genda ine chairman Omomuroyo Simbarati otabire ngasenge nchai na ndo mentire anta binkwane omwana ominto makumba okwanire buyaba korusi lichingiti bironga ime makumba irolera kwakwana igonale koteba iga abana ba minto abagusiba Kisi County twatweru bube embure yato twereire ntuma atendi to takere ko twere embura inu mwatwere ngoze mwatwereru tebambu ya mwatwere ngoze mwatwereru onye mwatwereru Simbarati atache aserete nyumba ya ito ntotweru liya kabere ekona kwana boze na kwana boya ekona bagoseire ngekora bokobea yeye sabarende bono omo representative Simbarati omete 2000 igomo manya 2000 cha Simbarati ni 2000 cha makumba ile Kwasakwasa chiribunya mutakeri mwaka chinkobi onye mwigo itibo mwigule bobe aka kuchikobi haleluya raka tereboshe raka kiozumbwa wala sana
Thank you. Thank you. Thank you. And now, tunataka kuvuka tena upande mwingine. We don't have much time. Hatuna muda ambao umesalia, umebaki mchache sana. Samahani kwa sababu ya pengine onye nganende ya etire etabwenera tego ikaso gutokwao ngosabo kwabera kwa niaba ya bana Sungusia na Kwasakwasa ngosabo kwabera Babuji Omo Science Omoisho Mong'are Ntwarwara Omoisho yangu arwara Omoisho Mong'are. After Babuji Omo Science nitamuita baba yangu jamaa aliyeniwekea microphone kwenye mkono, baba yangu MC Migi the champion, akiperform kidogo kisha atamuita mdogo wake ambaye amemnacha Vicky Young Ensarako. After Vicky Young moyogo tiemechate. After echate bana Sungusia batowekere Sungusia ntoiroge tikende. Before that tutakuwa launch Chebiose officially, alafu we call it a day. We only have like 45 minutes kufanya mambo hayo yote. Kijana aliye kwenye kamera ile anakwenda kwa jina la Ray Kid wa Mwamugusi Television. Thank you so much. God bless you. God bless you. Omoisho Mong'are. Omoisho Mong'are. Right. Osoro ndisi TV timete saga ndagochia okora keme sosi no ime. Alafu DVDs, hizi DVD ikilonchiwa hivi ama ijalonchiwa iko pale mlangoni, unaweza kuipata kwa bei nafuu. Thank you. Kabla ya Omoisho Mong'are hajakuja pia omaete na bora nyore gwatomiru pengine ntora komanya koranche kindly onye gotomire na mogeni onde bwensi na mosani onde bwensi kindly come forward otomanyie koranche onye gotomire na mosani onde baria ba Minnesota ngumbu abasani wali baito ba ngumbu wale mnatuwatch kutoka ngambo, kuna nambari ya simu hapo kwenye runinga yako, weka M-Pesa, weka chibashi changu mbona kijikoroko lakini ndo bibi yangu bigoroko wave nero Sherika Dots Kadimpo nera noare area omwana yotali people buyaigo so na okora nae gwacheza kama wewe. Okay, Mwisho Mong'are na iwachi. Okay, Daddy MC Migi ungekuja Mwisho Mong'are akilala kanisani. My daddy MC Migi Papa Champion ni nchuga mumuro mwenge lakini obongo obonge. Stacy Miruka #mama yao yuko pamoja nasi, mtangazaji wa mpira wa Kisii FM, the only woman mwenye anaweza tangaza mpira alafu anajikompete mwenyewe. Hakuna mtu anaweza compete na yeye. Mwana yanaenda tali people buyaigo na Omochokoro na Kimokora. Migi kindly Omoisho Mong'are tuokoe muda. Mokwanga gocha nkwariga niande wazirie chatega kege ndolioka omaete mbobe chisini ya chiche baadaye maete wazirie chatetara kora mwaka se industry yeye lakini agocha bobe. So we want to welcome a champion mama yao nchwa ilioka. Come here mama yao kindly, just come come, you have only 1 minute. Mwana yako kustesi Miruka #mama yao. Boirira buya bwen nago kiresana wikaiga na konyora ribaga
Tari laisi konyora libaga but asante sana ase libaga. Nande asante asemwensi asogo ika eligo sira babo kwasa. Kera onko amamareta nkoro kustesi miruka. Ngokora Kiss FM egesero gechigosori nabagosori naboigo omoroberi obwege teacher. Kera onko bate Manchester Manchester Arsenal Wasanali wapo Chelsea Shabana Shabana timu ya Manchester United na West Ham United katambe mpaka 90+. Mochokoro miruka near the queen of sports, boss lady the one who says and it happens. Hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao. Thank you so much na anatari people biyai kwa sawa na Omokoro. Korungumbu Saudi Arabia Suzy Susanna Kerubo Liruma White aka Figanane aka Mama Boy ametuma mtu kabla dadia hajafika. Wacha tupate representative. Na wakwandi mwenzi Mbuyamore. Oyakoro ko mwana baba getutu kuroba ku Global Radio. Waku Global Radio yakotoka imea Arlington Texas ikalia. Ninje internet kuruka gasanse ensamo ya kusi. Susi Kerboli Ruma White nanga agresimi. Ante bimora tere ikatoro kia kaigo kaiga. Iko kuroba ku Global Radio. Twaikire kaiga. Nara tere katoro kia sianto mele dibuaya yamo. Ante bimo ikeri kaiga. Na inche kuruaba ku Global Radio. Ana ruli tanga ni kaiga kina ndende komenta sindikisa susiamo na shilingi 500. Asante sana. And now, ladies and gentlemen, nataka kumwalika kijana mzee baba ambaye alinifunza UMC aka make sure niko sawa, akaniacha nikicheza kwenye game 2016 nikabeba kombe la the best MC Gaswa Awards, na sasa anakuja na timu yake. Wapi makofi ya MC Migi? Wapi nduru? MC Migi, the champion. Twarwara tikatoragere. Kichimbe bachi akonyalire tata utageteke bus. Mbuyamono, Emonyo, thank you so much. Abana bami ntombi ya more. Mbuyamore ngoro kyoko bakonye mondoche. Mbuyamono sana. Wa chinsa chigoto minyokina bongi gwete ntere timate na kitokora. Nkoro kingo makuni. Nyalinda korwa nyaramba omochigeto gotoka nyamira. Ogotoka nyamira kebirigo notimogirango. Narego tuara chinguru buna matiangi kogitere baitontare kwenyara ntuare enibo buna nyacha enko bisere nyalinda resumati omoise kamari tati nyalinda resumati butora abonaki Kakimbuyamono sane sogo chago support kuwasana sungusia.com norochese album enye koro ku Chebiose. I hope kero monto golire. Onyamora agora make sure mwanye golire. Abumbuya. Sese ni omonene. Sese ni omonene. Bariki baba. Bariki baba. Sesenya tata abana bao yelinde bamanya chinchera chiao okobana yo motongyo ito omotolyo ito nande tato ito ngoroke tata sengo tacha nando nyavera sengo mocha hege kogera na muire saitaniere igongo tindacha sesenya tata abana bao oboroke chinchera chiao okobana yo motongyo ito omotolyo ito nande tato ito tata nanchire tera oyotolie totere twensi naende tata nanchire oyotolie omoyone saita
kandi mbwato kengende senyumba ya tata mirimo yao kwangende ebono ya isanire tata nanjire oyo toye omoyone todera tuanzi naende tata nanjire oyo toye omoyone sesenia omonene sesenia omonene bariki baba bariki shakamata ra abumbuya tingiche tinche bweka nacha neo mungwana ulitokora tera naero kurukunga umusayansi ngumurangelinda wakwani umusayansi nchu ya nchunchu omuheshimiwa kurumokomoni omwisia omunga karibu abantu bamintu abantu abaya mbuyamore tigandusie birore mbarore ngorera ngigonye tubwatie ndamwamu barenga banje te kwasa barenga banje to musikio gusi aye babo mokungu ngaya chete tigandu ntandegete ndebyo muchanda so chakirite kinyaregete nganyoro mukungu nigaregete amache bafu ambekerete yesiarera bwango kingondogete kiagere simie yarerete ngaigo chira senatigete akabwata kaboria katigo changanyora ambiterete ningi goseka mbimberete kerongo muboria nigakirete achango kwane na kyotagete akamboria riswali Ebisiba ke muntu ningasore yanchama mora ningasore omoisio mongare mbovengocha kabwe ni player chene kocha kaujui mtoto wa nyoka ni nyoka ushame apembe karibu marapa ni softi buno motere chinguru mbwate bunetigere yarikire moro yabeire bobe omoisio chira iboko rueso sobe omosayansi mufuko mbwate chibalansi emaikinye bwate wikodansi chingero chiwansa unegiasi ayebako mokongo ngayachete ningasore yanchama mora ningasore bako chanda abande abako ibe byabande bako bokero bande bako chanda abande abako ibe byabande bako bokero bande soka Ako tacha ite koro Nganya Balenga batawenge tisogisi Tuendelee ama tuendelee sana Tiganda changera babo kwasa Nduwe yendo kiane Naende tigatora kuana Gose wana bana baminto Gaki bano tutu support ti kwasa koranchuga Kwasa ya remereri Noboli mungasi Gaki ninda me kwasa nga ya kwasa remereri Nero tebete igo Abana baminto tigamba boriga Tuta support ti kwasa intubu nabagusi Ingoraje como support Onde naro Ayo pi Alafu abangwa nambaro bakoro kwa bana siasa Mubaroche mano ano yomo Igo Kananga no gavana yacha Eruegento CMCA chichore Omongwano yagendere Gose bano gaki Lakini bato let it down Koraba soka
soka sokerera soka sokerera omwana softi korubonchari twende kosti tujivinjari tintageti akina monchari aone vicheche wakae mbali amaino obwatwa amandegere kereta gekanko igwansekere nabo mumwamuti montigere njoni kubepe uditigere ukipita maboy wanapiga picha jopa barazi upige picha toko ya chinsaga cheje picha elinde tocheze panchikicha omoisyo mongare no mobulera abaisya bubande bagotagera tobasa wanja bebyo ngainu njoni kubepe buditigere ay abana ba minto corona nero basani nto bwati besa buyaigo lakini hende nare gocha busa na inche bakange abana ba mintege nto rero naba mambi ninche gose bano abayigo tiganda ababori nganda barangeri na inche nimbwate nto buneke moche barenga bagote bambache oyo migi ara barangeri moche barenga bagote ngambache Ndizi TV barabarangeri moche okiondo sho barabarangeri moche omwana ominta antivirus arabarangeri moche barenga babo tenga tegato support ni muna bagusi to basokotegemea abana siasa tigando ngendo kiana tingwana mange besa nenkere ndabase kwe obosoko yakobarira mubuko ya bas one gento kerororo ngorunde 200 etabwati kisiro ibere lakini nebesa inebesa one Senge ncho nanje no mogambinde kivyangu ndagete moje monye sindikise ebe 10 ga kimondo syo bosoko injuga kiminyoka goche aba kwana mbaro barwete imara daima kurate kabuna kurate edagayama omo science warujiri bubere nago sindizirwe yamo ndino monto mongaini bebati aseko yemeza karuba syo ko monto rajibasa karuga ayo jira letebesa aba mura aba nko na mbaroro asega ali asemenyete Nairobi bachaga ali mara daima job otuma omogambi matara tacha mutu wa morwegento nchumorora kana mugambi bali boba oyo bwonsombi ko rumokomoni bali boba ninchu morwegento na kimwaba bali boba church ko rumoina ebese eta chance imara daima bali boba oira na nebe sakamoranche tachagora to support abana ba minto bali boba mbuya mono bali boba ekisereta ni mali abantu bane tigaya kubwata ayeturaru timu imara daima abantu ba imara daima aya sawa abantu ba imara daima job otuma abantu bane migirije koko kujeni kuja bara ni nini omwana wetu tu amara daima baka incho bekera abo asante sana ayeno montomuya agora na oyo no mosani na koro imara daima evanis minyoka karwegento ya mugambi kwa wewe sindikisande na 1000 babuji yangu anasini niga aso wanja kwa ino please so wanja kwa ino nasaba ena mona chire muno omsani babuji is like my brother tali babuji weka aba muraba bange bakoro gusiga iga bacha Nairobi where babuji is one of them Migi Faith Stand Forever Young Rirunya ebagocha babutera bone igotari bya twagokora na inekera mo gocha Nairobi asakoro kuimara daima twarosire gesarate kegocha koba imara daima kisi imara daima city asengale next MCA 2022 thank you na kortindikesa na 1000 mwakere chingomi aya abasani bakwasa mbuyamole igonda etekora atenga ke igo inje no mosani one pabuji
engoma nirenganjete ya Kwasa egoteba ngasungusia mbairo getimonto mbekera ngake iko gaki inje enaru asaba gambia abamoigwete bako na gukwaneka imara daima agaria nachaga iga gukwani omwana ominto Kwasa na kamotebi ng'aki ndoiro getimonto uikato sapoti Kwasa 100%. Nachaga iga riri mwarangeri timu imara naru ekinarwa nanda Senge nje omosani one babuji tigamente chiri bubere igoro tiganya saba seseni Biamono sana wapi nduru wewe burugere mesa haya naro kwenye bugire utali yale gaki egetario mugusi aso mugusi agotara yako akomaeka ngetabinga gaki igoraru chibasiri naru nabasindigisire na 2000 Kenya shillings wapi nduru wewe a champion. We need DJ Bunny around the corner. My dancing, my all-time DJ Bunny. Whatever we need DJ Bunny. DJ Bunny na toma amaigaye. Esa bali achietera kino ale na intu. Iga maigaye mwanchire maiga DJ Bunny. Biamono sana. Oya. Waziri Waziri kora mbalere cyane yambore tuachanga maiga ali ama nkibona mugocha mwaba echaito mugocha mwaba echaito raisigo ngoyo gotiemeta te na bokoras aya te waziri kwanza gose Viki Yang sanako wapi nduru wewe mwarosa mwarosire wobo ire gocha Sengencho nkobinchiraku gaka chinda gete Viki Yang achaka chinko bichichieta karibu sana sanako aga sinenera kini tari amindokora iwangeje sanako abantu bamintombu yamore enabage chingende ngisaranse so monwa I want to assume kila mtu wako hapa naelewa Kikisi ntaketo na iru ibere muno mwaka Nyagarama ntaketo assume kila mtu wako hapa naelewa Kikisi niongeleshe kwa lugha yetu tumezoea abantu bamintombu yamore kabisa njengoro kwa Viki Yang gusen sanako esanako nalia lieta liriria naliyeke kusirira aseke bande sijui inafaa kuongea nini lakini nimeappreciate sana kwa hapa kwa siku ya leo kwa album kubwa sana ya msanii mkubwa sana hapa Kisii, msanii mimi mwenyewe namtambua sana na namuheshimu. Kwa wasanii wote wanafanya muziki kwa benga hapa Kisii, yeye ndo msanii wa kwanza namuheshimu sana na namtambua. Na nimefurahi sana kuwaona nyinyi wote hapa kwa kumsupport msanii mkubwa. So I'm very much happy, mpaka sina speech ya kuongea leo. Sijui kama mnaweza taka niwembie moja ya nyimbo yangu zenye alafu nataka nikianza kuimba tafadhali msimame kidogo tu, nawaomba tafadhali, nawaomba msimame.
Msimame tafadhali. Nawaomba. Haya, nataka kuimba Chingondi. Haya, hiyo ndo mnatambua sana. Kuna Chi connection ya mwisho, lakini nawapigia Chingondi ndo mnaweza kuwa mnatambua. Haya. Echine Chingondi batakeire tikobi ne Chingundi. Yune mekora bosa batakeire tikobi ne Chingundi. Echine Chingondi batakeire tikobi ne Chingundi. Yune mekora bosa batakeire tikobi ne Chingundi. Mosti nieva koveke visuti nagapawa bangi nagatapuleti agagesungu kakwati asembi bakwero ke viongozi chitaneti kalamwe baja monenga sesi mobuko mabwatera pinonye 20 nikamonolizi kovaireli tegosokia maboko izikago saluti nafumbari komogaro sigati ekinamba bago sababa subati chikoteriorama opere motivo tase wifi bago chati Echine Chingondi batakire chikobi ne Chingundi. Yune mekora bosa Yune mekora bosa batakire chikobi ne Chingundi. Wapi makofi ya Bikia? Thank you. Bienvenido sana. Abana ba minto nane gocha gotwara chinsa angontera bakamambi boki ndere abana nendere ese nyatoma nyiri urachane kepi ese nyatoma nyiri urachane kepi chikone kijoni onye to bwati chikone kijoni gokumori chikone kijoni onye to bwati chikone kijoni gokumori la kone kijoni okwebanga botara gere no ena matanga gokumo elaine pakeye tinga naine igotanya le gopinga kuri yega siondata komaiti gotare igo bakama goragwati kyobi sinchiro takizesi aniresi away appointment no so no in supermarket oko na kwete bago godauti no ruara piore ali maututi ekitari na babata kwatenda ese yonye to manyiri urachande kepi ese yonye to manyiri urachande DJ oyo akoro kungensana ko imagine karoro cyabasani bonsipi bagusibalega wo support abangwana aba. That means something. Taribo abanabua sunguzi atotambuete the number 1 sunguzi au sio? Vona iganta ketembea bona ya karua tutokora ya obu ansuna ndo tolenter na ye kole eliere na njemba ekende to irana na chaya mbuya mono nande ntagete mochiche mosi ndikisa no embabere babere boka babere abana bamintemo na okwantega kano bosoko makumba osabire babere boka babere boka gose omutamani oyo babere boka babere buya sana no nyambata tomboya buya sana avumbuya kabisa. Asante. Thank you so much. Thank you for coming, man. I'm very much happy. And always sungusi tutambugete muna anjenero tambugete, and I'm very much happy for being part of this. Biamono yu akorokunga Viki Young abasanina abange gato gukora nyareso no kiondo no bale antivirus bonsi lakini bataracha ndararangelio mheshimiwa cha tato terori nabokorosa ndugu yangu nabokorosa nere nwalega mbalega mama toko tere kuliko kowenanga ekionki
Makubamba noara mutagetawa kwanie. Mutagetawa kwanie. Makubamba. Siaroka wocha kayale. Makubamba. He did the biggest song, the wedding anthem. Wale tuko pale juu nisalimie. Biamura bana ba minto. Biamono sana ngotera tole baba. Lazima nkunini medembe tinkunina ba mangana rasa reka. Erebu yabo sere bobe. Barenga tuacha tutabuatinda mwamoko wa ya kwasa na sunguzia.com. Ngone gamanya kogoge tegore ya sunguzia na kwasa. Tinkora kunibo saiga. As many as of the similar opinion of us doing Enyangi say hi. The hi is happy. Tabanto wa minto beka toche. Beka iga beka iga. Entake de tu akachi kobi amo sawa. Waka tu. Pego. Ebiri ya tambori mo. Tufanye hivi, ligi najua ulikuwa una collect kitu bana. Kumwacha gotenga igana atakanga ngo nanche na bomwatika kende mbiamono ngaye sani kwaira. Ebe esaye ngambu ataiga mbiamono aibeke ya mbiamono sana. Nimanyete. Beka ayebosege ya ane mbiamono sana. Mbiamono sana aya ege mwanga. Esi mire mbiamono migi gendera. Thank you so much. So kindly mware ko nganchera siwezi toka hapa bila kuleta check. Check. Thank you. Check. All right. Check. All right. Yeah. Check.
So asogwanja kwaino biamono sana for the support moete all the artists bagusi si rahisi kwa roho muziki ogusi ogo penya outside gusi to the rest of the world. It's because of the support moto ete muna abantu bagusi na ndi mwanche to muziki ogusi na saa iyo gongo tebanga tigamo sese ni gwe side tari rahisi gocha gwikira so muziki ogusi oikire na gwetera yo ntobwate TV ya ito yagetembea chagete bwangoiga lakini yairire meri all over tari gusioka asogwancha kwaino na TV yaget ozi na batangaji bo bari baro muziki kile toko kindly pamoja tuwapigie Getembe TV kuja pia tafadhali. Getembe TV karibuni sana. Karibuni sana Getembe TV. Mr. Yela ndio anacheza muziki kama napenda sana. Ngotengerane mono sana. Ngotengero ruburu. Napenda kazi nzuri. Ebisebi gokana mu murori tali mogusi ipi kabisa. Original. Mateneli mogusi mbara nararasta mono. Etukirie go chiaba gosa lakini etukirie ngo chirea bagosa. Lakini chitokonya chinsa. Chira sta seke gusito bata ebigara. Ebigwati? Ebigara. Ebigwati? Ebigara. Ebigara. Tuwapigie makofi wakija tafadhali. Sawa. Siko sure nitaanzia wapi lakini ningetaka mkubwa amalize. So yela kabla nikupe tikanda ngerio mumurato go snare show ya Gospel Connect. DJ Cross uwasalimia kisha utapeana imalize kwa mkubwa. Thank you so much. Thank you. I want to thank everyone. Kwasakwasa team, kazi ni nzuri sana and tazidi kwa support. Sitaki kuongea mengi, ni kuwashukuru each and everyone ambaye amefika hapa kwa siku ya leo. Kwa majina anaitwa DJ Cross Cartel, ule mnasikiaga, ule mmoja. Wacha nipatie mwenzangu wajiintroduce. Thank you. Oya. Mbuyamore mwenzi gaki. Mkwani. Wagwan. Njenkoro ku cash. Gose sana Mr. Yela. Na host kipindi inaitwa The Link Up Show. Ime ya Getembe TV. Ni furaha kuwa hapa. Na hope mtoramo mpaka mwisho, si ndio? Nataka makofi mbili ya wasanii wote wako ndani ya nyumba, au sio? Nikisema 3 2 1 tupige, au sio? 3 2 1. Hiyo ni ya ku appreciate vipaji zote ziko ndani ya nyumba. Egasi ya itomna Getembe TV tuko hapa kuwa support. Reta chi video chaino keregento mota itegoro ya entertainment. Tufikishie pale. We got you. Asante sana. Na bakwa ndi mwensi wairire. Nchenkoro kujesare gosinabora ndoko mano baba ama the only village girl you can meet in town. Korbo machoge barabu nonde Getembe TV ngokora Link Up Show na Kasha na pia Saturday ntobwate Saturday Night Live. Asito tukoba hosta all the artists korugusiga igababo migi babo ensagako Kwasakwasa wote tutawaleta pale. Na nasema shukrani sana kwa kila mtu ambaye anaangalia Getembe TV. Mbuyamore naende ntenori team kina Kwasakwasa itukore goro nche na bwate Kwasagaria Getembe TV ngokoro muroberio koro kwa Siberionge ose evening drive ngoro kwa obweruoti gose Lydia Kemto gendra korigere Getembe TV. Asenge chabantu barosire akuna haja nkwane na omoko genda asenge chumwarosire talibo tigamba kuwane mbuyamore mwensi
Yamure mwensi. Ona igo mwakendesa getembe tikaganire dalibo. Mwakendesa. Abantu baminto nche ngoro kwa Kevin Omburi. No muralia wege kigetambe. Na ande mbuyamono sana so kuyigwera owito wa Kwasakwasa na gwikaga. Buna Getembe TV igo tuwabere toko bugicingero. Chiabana muziki baito bonsi. Na ugocha kwa Getembe TV ne ndoto yege kigetambe sana. Asenge nchonga amatera buna ya migi bako bugia they know. Enga kitua chagete tokarosie mixtape tokabeka gotero komo 2014 I guess. Tukakore road show gusi kamao yo mwenyene Camel Park. Agatoa Chibesa. Tukaitana na 4 days tokoni chisiri chaba muraba. In what you are calling Gusi All Stars United. Igendo teria igona arigona kwebori ngandika abakonyora seba kubugeria gusekoro kichi video chiabo. Na Nyasaye buwanchire Getembe TV ya achire ekubugia matera guchingero chia Gusi 24 hours. Ya none kioka mogo kanone chinkobi. Nsemo na mangana chingero. Nche buna Kevin Omburi ase kigetambe no muntu bwanchi dokini talanta. So I'm very happy kwasa ase waikeire igoro no kwa ringe na into Getembe TV na bali bonsi baliga. Mwamu Gusi TV nero ngochere. Obwa abara rona basani wane. I wish you all the best. Asenga kintambo Mugusi wabiro kurange bisa kubinde ibwata chi TV lakini Mugusi itabwati mogwa kabya sana soko nyora chi TV bere marimo na intu bono tuwabwene ire na ngora mumuro yonkora kuona tonera sana musinto mutebinga enchireye moko genda nengiya na ende tiri raisi kimuraga niyo bakonye inchen kukurwando sina abiro kurwegesa kurukisi FM kurwapi bora toko korero Mugusi onye mugo kuamande eteraga alicho bisyaito Getembe TV igere directly opposite State Lodge yani asobora igoro inchuga ali amboli ngakigwa koretae egere tunyaro gutwara TV bere tuminyokanie egero no kwanda mwino mwabeke biashara mwateberi wa misini na bongo sukinse naegwa ubu abona igankora na teberi 100 umonto teba igoro muno amumbabe. I wish you all the best. Thank you so much. Kwasa gobe kande egento chiribusano simiane go chachiali gobe grande na togenda gutobwate stafadali asinge Onyamora bari bago chake show saa 3 mpaka saa 6 bono iga tigambairanie egere bakore mirimo. Thank you so much. Wish you all the best. Muyamono yokoro kongo Mosai Omokoro Kevin Ombori. Aya, umosaninaro mwanchete sana ulio terete gikiandiete ngajiko nyoma ndale kwa mosaziroti akoro kunga kamtu fulani nchuga aki orore kanega iga ukwane nganemo alafu tuite waziri wa michezo na vijana na kuerende ekwerendeli aseme jambo kamtu fulani please santo bwati na igule ngararake libageli tigangire nialike waziri wetu Echate ambaye pia ni msanii navokorosa Mungu moja navokorosa umugambi tera umateba kuna letore serious kugamba mono koratera Mbwate Chebiose, mbwate bitoki Motote kwa werekerandi Nyaboke nkie kenyigwete Ningo yogo tiye mechate Babji omoisi omongare Omoisi omoririe nati No manyete ise no monyanabi Otageta kobuatie nabi Nyaboke bora no manyete Bora no sigete Incho otagete Tige kiogo kora Tigari morioka Minyoka bosongo chituka
nkoerina natigaranchara pi nkobeka chianga matambara pi nkwekwanie parabunefara inkokokonya etorikorora inkokokania etorikoigwa enatomebesa yekwanyera eponasi ekuamera pi sukurubisi ekuanywera aliobisi ekuaruana wapi makofi ya mheshimiwa Echate ekuasiripi imbanasi ekuatukuta epaposi eyakobora batutuisi epagusari echoisesi echiagusinya kasebingi gaitoko kwarusi okaira choisi na dorisi obore mukabwato gakondisi ngwaisadeka ukoni myth nabokorosa ubugimubo nabokorosa ubugimobo nabokorosa. Thank you. Abana banyasama ine nanchiranire nseye nenkongu muntu takonga hina gento mugusia gateba kino birore ukagembinde tinkoga ninaende komenta kukina ebinarorire goikaiga yaja byesanire nyuma ntara kwane kiandetaga nyanchire mbaretera makwani kurweso mwana onenya Bwari nante bitata kinyasara gwanchiro ikebuya ubairera makwani yobwanchani no morembe baba yanenya ituga ukinorande bunemurwa Afrika bakogambe ningoyo gotiemecha te. Ladies and gentlemen, monya bere sana ngoyo gotiemecha te kirango kiri mbuya mono sana. Nataka niombe msamaha kubwa sana likubandi ndiete lakini lazima tuongee. I want to say I'm very happy to be here today. Na mimi nimekuja si kama waziri wa vijana, nimekuja kama msanii ndani ya Kisii na Kusiland, na nimekuja to support one of our own. Omwana oyo minto, I grew up admiring him. These are the people who brought Gusii to the platform, not nationally but internationally. So we must appreciate them. Secondly, there is no powerful thing on earth, there is no influential thing on earth like what we call art and the music and the entertainment. If you want to quickly pass a message to the world, you use music, you use acting and the other things. Na kama wewe uko na talanta, stop sleeping at home. Hakuna mzee wa kutisha mtu mwingine hii dunia. Jitokeze, do your thing, songa mbele, we take Gusiland to the next level. Lastly, ngoki na tore bona toreiga. I only turned 29 years old. Na mimi nimejaribu ubugimobo kirobu kuyungu kuona nga na akinire na anditinda itikomenta kukina na erore ire bintu. Nimejaribu uongozi nkariyo buchumbe umachoge borabu kanyora chikureri busaba nkaboyo gatate saba sacha 15. Nikatoka hapo nikakuja nikakuwa waziri, nimetoka hapo nimekuwa msanii, but hiyo kitu sio kitu ya kunifanya nijigambe ama nifanye nini. What I want to do at the end of the day, I want to support one or two talents who are going to take our land to the next level. Alafu kama mnataka tuendelee sisi kama wasanii na watu wa Kisii, ororo bien nkoro ya ebe nkore ndabuse ntoigwana ine kuwa tu na roho safi, do your thing, pole pole, we'll get to the next level. I want to promise you, by 2022 the world will be listening to Gusii music like Uganda music, like Nigerian music. I'm promising you that. And we are going to use a very simple strategy. Wantumbare wate banga Gusii bago soki umuziki umuchafu ngabako mnyoka kurubi tumaime ngabako kiangu. We are going to use whatever means we have to make sure that we produce clean content, we produce quality content, we produce content that can be played in MTV, content that can be played in BET. Chenda de kuba tebiga ebisebi morochega abatuwa chakiri mnatogendere teiga. We are going to get to the level of Mama Awards in the world. We will compete worldwide. So tafadhali
Asante kwa kukuja kusapoti ndugu yangu. Egenteke motoko sekere unkeringa na boko nyagotera usitonyora audience. Mimi leo nimefurahia kuona watu wengi hapa wamekuja kusupport our own. Na kila wakati tukihita hivi tutazidi kusonga mbele. Ningo yogo die mecha te. I'm giving my brother 5,000 Kenya shillings. Alafu tutazidi kusonga mbele. Thank you very much. Thank you waziri. Mbuya kwana. Bwanera ngo ya Chebiose erega. Yes. Ngo kutore ngo unitore. Ngo kama kanya kwebanga. Ntagete twebange. Officially to launch album ya Chebiose. Right. Meanwhile Nyareso no kiondo no baranchu aki. Okiondo ya anchu tabeli tarioko. Nyareso nchu. Nyareso nchu. Olibo chibukato kayanda ga. Aratiga. Nyareso nchu saberegendo ya. Asaberege. Nyareso. Baba nyasone. Wakire mesosi no ibe. Wa. Nyareso. Kaibale ngoko koregento nyaresa sabere. Ubia chiko tukuta. Ubia chiko tukuta lakini aikira.